Posetioci sajma u Berlinu mogu da se upoznaju sa bogatstvom i raznovrsnošću celokupne turističke ponude Srbije, pre svega njenim prirodnim bogatstvima, živopisnim gradovima i kulturno-istorijskim nasleđem. O značaju nastupa na ovoj saveskoj manifestaciji govore i zvanični statistički podaci Turističke organizacije Srbije. Prošle godine u Srbiji je zabeleženo blizu 70.000 dolazaka nemačkih turista, što je 5% povećanje u odnosu na 2015. i oni su ostvarili oko 130.000 noćenja. Ono što je jedna lepa slika da je čorak sinoć sleteo ovde na aerodromu u Berlinu, ali jedna ružna priča je da od jutros oba aerodroma ovde u Berlinu su zatvoreni. Nadajući se da će oni gosti, oni putnici, oni turisti koji su planirali da dođu na ovaj svetski sajam gde izlaže oko 10.000 izlagača iz 108 zemalja biti i gost ovih naših priča, ali isto tako doći i na štand Turističke organizacije Srbije. A tu, na jednom pristojnom, lepom i velikom štandu je i Air Srbija, ali Turistička organizacija Čačak, Turistička organizacija Dragačevo, a mi smo hteli i sa nekakvim reklamnim pričama ugostiteljskog turističkog preduzeća Morava da budemo zajedno sa njima, zajedno sa Atomskom banjom, ali isto tako da pokažemo i neku priču o Ivanjici, o njihovom hotelu Park, ali i o novom nazivu hotela Zlatna truba Norving u Guči. Ono što smo želeli da kažemo, da smo došli ovde iz Čačka, da kažemo i ovim turistima i onima koji vole Sabor Trubače i oni koji žele da dođu u Čačak, da vas čekamo u Čačku. Na sajmu se predstavlja i Turistička organizacija Zlatibor. Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu te ustanove, Nemačka godinama predstavlja jedno od najvažnijih tržišta za turizam naše zemlje. Rast broja nemačkih turista je zabeležen i na Zlatiboru. U 2016. ih je bilo ukupno 1109, dok je u 2015. na Zlatiboru boravilo 729 gostiju iz te zemlje.